awuzange ubathinze emitimbeni yabo ngisho nalunye nje lunwele lwetinhloko tabo aluzange seluhashule imijiva yabo ayizange ishe babenganyuki ngisho neliphunga nje lemlilo imbala bangena emlilweni insiteni bazalwane siyayathi mos i-cold room bazalwane iyasetshenziswa amabhotshana la khona kubanza khona labantu laba lo mlilo baze baphume banganyuki wona emazulu ngoba bekasangenile eqala esimeni sabo abahlangabeta njengaye Daniela lowathi bamjijela emgodini wenyama Daniela naye wakhanza uthi sekune yasezulwini nabo laba basinabangena lo mlilo baze baphume banganyuki abazange sebawuthola bangena kule cold room yasezulwini ngiyafuna ukuthi ukhushilwe uNkulunkulu ngetikhathi temanyeva ngetikhathi temadi ngiyafuna lokho vumela khamba naNkulunkulu umvumele akwendela kakufuna uNkulunkulu empilweni yakho laba lesincumo sabo bathi sida noma siyafa lapha empilweni ngiyacabanga ukuthi bebacimetile bazalwane nasebayobafaka bawuva lo mlilo ukuthi ya wena uyashisa kaje nasebathi awungene ekhathi emlilweni aqale emazulu athatha indzawo emazulu kwangabonakala lutho kude dinwele tabo letashile umlilo bazalwane ngoba beyubula masinyane kuphele kwabo kicha ngoba bamvumela uNkulunkulu athi Nkosi sende sinqumo ecaleni masifika la eBhabhiloni ukuthi njengoba sisevele kuthunjwa thina siyathi sasibathunjwa bathina sihamba nalomdzala wethu hamba nathi ke Nkosi usihole asifuni ivangeli liqhekelele phasi Inkosi sifusise esimo lokuso angisathi sipita kangakanani uyasathi wena nomunye angasho ukuthi ufanele ukukhuluma ngoba ubade lenguvakho ngifisa nekufa ngiva ngathi nalo ukuthi ngithi ngiyakholwa ngathi ngenda liphutha lesimo lenkuso lo mlilo lengibasele wona ngibona ukuthi ngawukhona kusaba ukhona uNkulunkulu mvumele angene ecala esimeni sakho ungathi na uphuma esimeni sakho uphume wonze bona wonke umuntu ngene esimeni ube ngumfati ushiye indvodza ayihambe iminyaka athi ahambele iminyaka onke malanga basibabheke ukuthi batakubona wonza noma bakubone umthwalo babona umfati sonke malanga ukuthi ngizompilela afike enkonzweni ajabulile babathe bagathile babone uNkulunkulu bathi nembala ukhona uNkulunkulu lana lenkosi sitawuva sekugcine lithini utawukwenda njani lo utawukwenda ngoba wena uhamba moya ongcwele nguye lokuholako kutotonke timo ubona ukuthi nalo wena Nkosi yami angathi ngize ngakhuluma nganelanga bazangathi kukhona simo lesifikela kanje kamzalwane phela lethi hlupheko bazane lethi sifikela tabafikela nalabanye basenfulo labendlule ecala kithi ebazalwane akafanele uNkulunkulu sikhulume naye vele akhethi wabonakala kuJobe wabonakala mbone la empilweni yakho wendani namhla uNkulunkulu empilweni yakho akabonakala uNkulunkulu nakubantu labangamathi baze bamathi lenkosi le engamathi uNkulunkulu vuma uthabonakala uNkulunkulu ngabonakala wena qhubeka manje Nebukadnezar-ke wakhuluma wathi akadunyiswe uNkulunkulu waboShadrach naMeshach na-Abednego lothume ingilosi yakhe yenkosi uyamathi uNkulunkulu uthume ingilosi yakhe kuthi intewulamlela tinceku takhe sebabitwa njengetinceku Nkosi yami sebadinceku vele bekavele bathi inceku manje bebangabonakali Nkosi yami Jesu babemethembile bangede bawuthatha umyalo
bayimisela kulahlekelwa nakuphila kwabo. Kubambe lokho babemethembile bangede bawuthatha umyalo wenkosi. Batimisela. Yayiva indzaba yetimisela bazalwane. Indzaba yetimisela ipita kufa nekuphila. Yes. Utimisela ngekhono. Kuphila impilo ekhona. Kubita kulahlekelwa ngelinye itinto nawufika ensenzisweni. Lobonato utibambile ucabanga ukuthi into yona letikade. Kulahleke. Timisela ngaNkulunkulu ke lapha. Lahleke. Nabe nendvodza uyitfolanga kahle. Nayo nangabe sowumukele Jesu lahleke nayo. Nabe nalomfati lomthatha akasiye vele wakho akusiyo ibhambo lakho alahleke nayo wasomukele Kristu. Usale bahleka abantu. Singoma basheshe bahleka kodwa inkosi izwe. Basalwa. Qhubeka makhe. Kunakuthi bakhonde noma bakhothamele nomunye uNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu wabo. Ngakho ke sengikhipha umthetho simemedele. Uyayiva indzaba seyifika kuphi manje? Ngiko ngitsebazana nofuna esimeni sakho agcine uNkulunkulu abonakele kungabonakele ngoba kwavela wena kuhle. Phela kwakho kuphelele tena. Bathi kwavela uNkulunkulu. Utawuva phela. Uthini manje inkosi? Uthi bonke bantfu badotonke tive netilwimi. Ha? Labakhuluma lokuphambene naNkulunkulu wabo Shadrach naMeshach na-Abednego abajutshwe batokwe babe ticucu netindlu tabo tibhidlidwe tibe tindvudvu. Uyayiva indzaba Nkosi yami. Bonke bantfu. Jesus. Namadvodza lawa Nkosi yami ahambe ngekumethemba uNkulunkulu. Athi noma sesiyafa kuyawusala kwateka kodwa afuna nathi nje ukuthi thina singeke sifo ekugcineni soyavela ke uNkulunkulu. Indzaba icale kuphi bazalwane? Icale kutheni nabantu laba abakadli yonke into nasebafikile lapha eBhabhiloni. Abakavumi ukudla konke. Asidli konke bazalwane sesisenzisele. Asidli konke. Ngoba bekunkisenisi nje labanye bathawu notho wena longalinye ukini abathi umuntu wayethi ayisuka natha mani. Uvela uyabona nabazalwane beke. Asidli konke bazalwane. Lesikubona manje sitawungcolisa umoya wethu sikulahla lapha. Noma sekungadekwa singamane siyodla umbhedu. Njengoba benda labafana bacala lapho ke lokwenda lesinqumo kuthi asinenzapho lekudla thina kodwa sifuna uNkulunkulu. Befuna uNkulunkulu bazalwane. Befuna uNkulunkulu into timnanzi umfuna awusufuna uNkulunkulu ngoba sevele ihlupheko kakho. Sofuna uNkulunkulu ke manje bantwana sebemithi ngala sebamithisi. Nawe imvosa sowuhambile nemfathi sengikhazi ugijimela kuyofuna. Ufuna uNkulunkulu kumnanzi kudekiwe konke. Umfune uNkulunkulu uthi hayi cha ke namhlanje beke emabele phansi ufuna uNkulunkulu. Awufuni uNkulunkulu ngoba indvodza seyilahlekelwe umsebenzi noma nawe solahlekelwe umsebenzi kanti bewuwele breadwinner. Awufuni ngaleso sikhathi leso uNkulunkulu umfuna kumnanzi. Kuthi njengoba punishment lethwa ngemlakhaya singobe siloka ke emetafuleni. Sengikhathi ke sawufuna uNkulunkulu. Khathi kumnanzi nje njengoba wenda ngongamfuni uNkulunkulu. Bathi kumnanzi bazana ngoba uNkulunkulu wemusa. Noma ngabe ke sekwendekile ke sowumfuna vele sekwendekile tonke lina ukhona nalamhla uNkulunkulu esimeni sakho kungenela. Noma kungenelela esimeni sakho wavuma nje uthi Nkosi take over. Akafuni nabo ke uNkulunkulu bazalwane. Leningakusho. Kulendzaba yaDaniel lebesifundza kuyo. Njengoba ngishito sesiyafundzisa bazalwane. Daniel wathi ingcomela nabangani bakhe uthi ayela tingcolisi. Ekugcineni naye Daniel nawuchubeka ufunza kwafika isikhathi naye la kwakhona bashaya umthetho lokwathiwa naye Daniel noma lokuyawutholakala nje ukuthi akathandazi kuloNkulunkulu be. Yabona sikukube eBhabhiloni bazalwane. Nembona sakubeka siyeda lesikhathi leso empilweni tethu njengebantwana baNkulunkulu. Kungakugcina ukuthi lesinqumo lesase
sokusinda nasinzo sisivusetele lonke amalanga. Inkosi sifusise bazalwane. Letikhathi lesiya kudo, tikhathi leti tawubita ukuthi uyini udlene. Na udle konke ngekukhona. Inkosi isifusise. Lana ezabene abangani badanyana bazalwane. Wakufuneka ukuthi ugcine kubonakele ukuthi inhlakanipho kanye nemandla waNkulunkulu. Amen bazalwane. uNkulunkulu nguye itolo, nguye namuhla, nguye naphakade. Kufuneka ukuthi utotonke tinto wathi ukuthi noma ngafunza kangakanani ngeke ufunze kwenza uNkulunkulu. Inhlakanipho lengiyombamba itholakala uNkulunkulu. Kungako naSolomon wathi noma ngabe sekabona ukuthi uyinkosi wacela inhlakanipho kuNkulunkulu. Kungako ekuhambeni kwakho konke lokuyakuphumelelisa nesinqumo sakho lesendile ecaleni. Lesinqumo sakho ngishilo bazana ukuthi wasinziswa wasikusuka lapho wasawusafakaza nabantu ophila nabo labangakholwa. Wathula nje emsebenzini kusho ukuthi sosinzisiwe. Usho esikolweni wathula nje umfombatana. Wangabatshela naleso kuthanzana nabo ukuthi yatimile sengemukele eJesu. Indapho labonakala khona. Ngoba tawufika letikhathi temlilo ngikhona kuwe. Haleluya. Tikhathi letimatima bazanti ifikela wonke umuntu. Ngaba ngilokholwako noma ngumfundisi noma umfana nje waNkulunkulu ukuthi takufikela letikhathi. Bese ke kuyabonakala noma ukholwa kuyafika isikhathi letimatima. Bese ke kuyabonakala ukuthi udleni. Na udle konke lakho ungasakhona kungakhona. Inkosi sifusise. Labafana laba ngibona bona bakhona kuma bakhona kulimela levangeli kuthi noma ngabe lo mthetho sowushayiwe sawubomathi kuze kwendekeni bazalwane ubonakala ukuthi uNkulunkulu ubusakho. Le nkosi le Nebukadnezar nguye lo wagcina igcineni wathi bonke abantu sofuna bakhonde uNkulunkulu wabo Meshach nabo Abednego. Haleluya bazalwane. Lesimo sakho lokuso angisathi. Angisathi sisibhede kangakanani. Bathi ukhona lo wancoba kuqala. Wasivulela indlela yencoba bazalwane. Haleluya. NaJobe kwathi noma kufika tinto tonke tafika tashaya empilweni yakhe tendeka tonke azange sabe Jobe bazalwane. Azange sabe. Angathi kuyini letawukuwe lo 2022 lekhona impilo tawubhekana nayo. Kodwa kudinga ukuthi ukhumbule isinqumo sakho lowasenza. Kuze ukhona kuwe. Uze sinathi fika noma ubasofuna longakanani umesaba. Vele sawukhona uNkulunkulu ngethembe yena. Akusilula ke bazalwane. Ukhuluma esimeni. Usibona sinaphela phela kufa kwakho. Kambe sowugulile isikhathi lesithi. Mase bayenda kwathi yathi uthini? Tawufa. Yeah. Solugathela uNkulunkulu wakho. Khona la kuphilwa khona. Ngeke bakubone nabafundisi bakho. Yeah. Lesimo lesi mina ngisibonile. Abakaze baphumelela abantu. Sukuphaza. Khona la makusida. Yethoza. Yebo nishupha bengela lapha. Ithi kanti uthatha lo mfati wakho. Nihambe nile. Na ubuye emphezeni phile futhi. Nichubeke nikhona. Sekuthinga ngeke lapha. Sinqumulo wasente ecandeni. Na uhlangana naJesu. Kuthi inkosi liciniso uyabona umfati wemopho bazalwane. Lithi iBhayibheli bese kahambe yonke indzawo. Asayichithile nje nemali yakhe etinyangeni ayichithe nakodokotela. Nje wathi egcineni umfati wasinangamane ngithi uyabona ethi amandla kupha uJesu. Kusho ukuthi konke ungakwenda ufuna ugcina ufika kuJesu. Haleluya bazalwane. Sengcina bazalwane. Ngithi namuhla emini egameni lenkosi. Ngiyacela mina ukuthi lesimo sakho angisathi Nkosi yami. Lo bhekene naso angwazi ukuthi lo mlilo wakho ungakanani. So tekele sathana ngoba uyahlebelana sathana bazalwane. So uhlebele sathana wathi lana ngeke uzophunyula
uNkulunkulu kohlala uphunyule impela umbona uNkulunkulu usho ukuthi hayi cha uNkulunkulu ngimbonile ejayelana ngeke uzuthabule la so uhlebelekane ngasho into letinene na imvambatana wakutshela ukuthi wena uhlala ke ushona la eyibona lento ekholotha yikho le phuma kanje khumbula isincomo sakho labafana laba basitwa ukhumbula isincomo sabo labasenda nabafika eBabylon inkosi sibusise bema isincomo sakho kuyamiwa ekumethembeni uNkulunkulu uthi noma umile umethemba uNkulunkulu bazalwane uphindze futhi uchubeke umlinzele uNkulunkulu ngesineke amenza ukuthi lesimo sakho sithatha isikhathi singakanani mhlawumbe sesithethe for 10 years so uyenda nje la sonke soyathi uhuthula Nkosi yami uyeva ukuthi lesimo lesi siphambana nami shothi vele kholwa akusiko kwamngana baya bomkhwanazi kwanaba bomakenyona mina vele lesimo sami vele sengibita ngiye nemuva kanti okunika kuthemba lamuhla usekhona uNkulunkulu lo uNkulunkulu lo wabonakala ayimvotha yesine boShedrak emlilweni ukhona nalamuhla bo Abednego babonakala imvotha yesine angabonakala nalesimo sakho namuhla angabonakala namuhla lesimo sakho akunenzaba ukuthi sebathintene ekhayini akunenzaba ukuthi sebathintene bangani bakho akunenzaba ukuthi sebathintene nje bantu abakhuluma nabo ngalesimo sakho ukhona uNkulunkulu nalamuhla egameni lenkosi ngiyacela bazalwane sisukume sonke sivale amehlo cela kumembe umuntu lamuhla lothi make masilele uqinisile emkhokheli awusadi lesimo lengibhekene naso sesithethe isikhathi lesithe bengisolo ukuthi siyendlula uyangebuya lo mlilo ngiyabona yakhula ngiyeva uthi ukhona uNkulunkulu wabonaka sengimfuna bonakale kunasi samsimo ke lamuhla simetile manje simengethe inyawo deklosho njalo lethi